natjeravamo. Onda pređi pa možemo držati pusu. Evo pustao sam ovo, ne možemo paliti. Sulija je mahnuo zastavom, što znači da je revijala krenula. Kreće Trifković. Ide. Laganice. Ideš krvi Sava. Drži, ne daj. Evo ga kreće. Sad ako ga zajebete, gotovo je. Ide. Zna čovjek znanje, upraksao se. Idemo! Vodu upćemo ti jedan. Voda, čuvati drvač arena. Ajmo! Ide Jaković! Ajde Đuka! Diži! Ne daj ga Đuka, drži ga! Ajde! Biće! Da, tako ti. Ide Sjenica! Ide! Evo Srđana. Evo Trivića. Ide Veljić! Više ga ne vidimo. Treće! Stisni ga!
Ajde, ajde, ajde! Dajte aplauz ljudi! Podržite čovjeka! Ajde, ajde! Dobar start! Ajde, ajde, ajde! Načeraj, počeraj! Ajde, Dragiša! Goni, goni, goni! Kristi! Ajde, ajde! Aha! Evo Kresojevića! Ajde, ajde, ajde! O, šta bi? Ode, ode! Aha! Ajde, ajde! Ajde sada, već spane šta, spane! Aha! Kreće! Ajde, ajde! Manje samo hodajte, molim vas. Čuvajte se. Čuke, sad kad zapuši. Spreman. Ajde! Oho! Čuvaj se, Đuka! O, Đuka, Đuka! O, ali di mi ide ljudi? Pa ja nikoga ne vidim dole. Ovo je nama prva godina da krenemo po ovim traktorijadama. Išli smo na nekih 7-8 traktorijada, tako nešto. Počeli su ljudi nešto nas da prozivaju kao kad će kod vas, šta će biti, ovo ono. Mi smo došli na ideju da organizujemo kod sebe. Evo, organizovali smo. Prva je godina, ima negdje oko 50 do 60 traktora, mi smo zadovoljni. Do 500 posjetilaca. Što se nas tiče za prvu godinu, odlično je. Kako ocjenjuješ današnje takmičare, današnji dan? Takmičari su odlični, uvijek je neko nezadovoljan, zna se, nekome je puno, nekome malo, zavisi, neko hoće bolje vrijeme, neko, ali ne može to svaki traktor postignuti, neki je jači, neki je slabiji, to je logično. Vidjeli ste i sami, prijavljuju jače traktore u manje kategorije, narod se buni, prijavi manje u jače, opet se buni, tako da nikad ne možeš naći neku sredinu. Do 20 konjskih snaga se otprilike pravi razlika, tako da što se nas tiče odlično je. Šta je ono što će biti u narednom periodu, gdje vas možemo gledati? Ićete negdje u posjetu? Gledamo se odmah 24. sljedeći vikend u Lijevče polju, Topola, Kočićevo. Gledamo se 8.10. Čelinac.
Za te dvije trenutno znamo, za ostalo ćemo vidjeti. Svakako ova današnja tvoja traktorijada opravdala je očekivanja. Opravdala je očekivanja, za prvu traktorijadu do 60 traktora da bude, ja mislim da je opravdala. Daj prvo ime, prezime. Seković Saša. Saša, kako ocjenjuješ današnju ovdje traktorijadu? Kako ti se čini? Da li si očekivao da ćeš zauzeti prvo mjesto? Pa dobro je, odziv je traktora dobar. Nadali smo se prvo mjesto, zato što imamo brz traktor. I očekivanja su dobra baš. Dakle ti braće Seković? Iz Omarske. Da. Da. Pobjeda ide u Prijedor. Pa da, pobjeda ide u Prijedor. Gdje te možemo u narednom periodu gledati? Pa najvjerojatnije da ćemo sad u Novu Topolu, gore u Kočićevo. To je idući vikend, trebalo bi gore otići. Kako se čini današnji ambijent ovdje? Pa dobro je, nije loše. Organizatori se baš potrudili. Fino je organizovano, lijepo vrijeme, staza je dobra. Ja sam Marinko Ritan, učesnik ove traktorijade kod našeg prijatelja Golča. Marinko, kako se tebi čini današnji dan? Da li si očekivao pobjedu? Kakva je bila klada? Naravno, očekivao sam pobjedu, stvarno je bila velika i konkurencija i sve to. Bilo je stvarno dosta tih raznih traktora, iste snage i dosta sposobnih momaka iz Potkozarja koji svaki dan radi sa šumom i ovim i onim. Stvarno je bilo teško, ali eto, uspjeli smo to prebroditi, osvojili smo prvo mjesto, pobjednici ove kategorije moje do 60 konjskih snaga. Ne znam šta više rekao. Koliko si zadovoljan organizacijom? Organizacija, kako je prvi put, stvarno sam veoma zadovoljan. I veoma sam zahvalan Golču što me pozvao na tu traktorijadu, da dođemo da se družimo prije svega, mimo učešća i toga. Nadam se ako bude i sljedeće godine opet učestvujem tu, odazvaću se pozivu, ako Bog da bude i kod nas traktorijada, zvaćemo ga da se odazove i on kao i mi njemu. Imam tu neku svoju ekipu s kojima idem na te traktorijade i dolazimo, obilazimo tu. A Bože zdravlja, bit će opet. Gdje vas možemo gledati u narednom periodu? U narednom periodu sad ne znam. Do sljedeće godine možda nećemo ništa, imamo stvarno nekih obaveza vamo drugih. Ne znam da li ćemo više ići na te traktorijade. Mislim do sljedeće godine do obližnjeg toga mjesta. Teško nam je za prevoz, nemamo ni sponzore, nemamo ništa. Nas ima nekih 6-7 u toj nekoj ekipi s kojima ja se družim i učestvujemo zajedno. Nismo u mogućnosti jednostavno da idemo dalje. Nadam se da će u buduće biti bolje.